Kita coba gare. Alena tilaw. Makanya itu kotomelo na makade. Ipakanjaki itu kototudang. Pakanjaki rampan na nyawa. Napa ibaca Fatihah nabita. Pure baca Fatihah nabita syahada ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa tagat cede napa sa tatapatan nangin napa ki makada Allah. Allah. Titele ta mangolo napa tilaw kung Allah Taala nakatani masaki. Nawarakangi to makat de na napa makada Allah si sambung itu. Yana tu nakada ingeranga uingerako. Dia tu ampai dena wat di mak bicara teh rimon ripurana kama pak bang. Yana tu tahu siya katanya ngalima ibelisi tamaranaka. Tapi dia gagak ko dia gagak. Makun raya tu madari yang kamako. Iya. Dena wat di tu. Dena iya nakadana pak bang itu. Qad qamatis salat. Allahu akbar. La ilaha illallah. Aja nata sambungi ada ya roh. Iya naro tapake makade. Enak paki mapangol. Iya komelo ki siruntuk pong Allah Ta'ala cik ditataro mapacing cik ditoton roi mapamula oko ki rostar iya toro tapacingi iya toro tapakanjaki iya naritu atita sinin na tau malalang ngelori pong Allah Ta'ala tau makasiweng imma gina sampajang imma gina baca korang imma gina pasidaka oko mana mi ati estar. Sebab makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungka amale ang kasi manon ang kapinasiboy niya majaput tungka amala ay lolongang isa suage yakatay. Naiya niya okuy ati monro. Tugas na ati. Iya naiya ati makanja mana. Iya naiya masalah. Iya. Namo maga kanja talok ko tawe na rekoto iya tu tawe maja ati na tatay na napakalulo abyo. Tapi namo majaki lo ko tahu makanja atina tetap makalulo atau. Iya. Boleh ngi contoh. Malio to bali bolata, nai di mampat diisi. Lah saat itu. Iya. Dia na pakaraja kita na to codok lah saat itu ya tu. Iya. Jadi maku itu. Jadi iya na iya ati malase masolang majamana. Dega aga makanja irita. Itu dia gaga pa petuangan yang enggak majaman ngagagah jenang katau malasan nya itu las makala lasati paddiati siriati tandriati ina ati mana miha iya tona tu pas sabar waktu na melo mameraja nabita atinna yala jolo na ipatamo ko si di onrong kemudian diisi dengan air samsam dewa kadai bisai na sabaya ko di patareka ade to makade bisai pa ko makadaki bisai berarti macarepa na nabita din na macarepatin na ang kabanto makada itambay hikmah kato tau pandrita patareka makada de way samsam melo ipancaji pak burah jadi yalingi kesempatan sigis saatin na nabita na dua tu baraka na way samsam ya koninong ite pak burah nomor 2 maso tau way koninong tapi ya koto minum air samsam aja nino bawang aja ni cicangi ya la ya roe to mak bismillah napa ini kemalai pak bura napa inu sitago ni gatangi roe no aja na lepoy napasa napa yemma kemudian yang kedua yilawi nan caji baraka di lalan nasinin napa kasiweta kemudian kita minum napa ipano kemudian yang ketiga kita minta supaya air itu memberikan barakah dalam hidup. Iya, jadi itu ini hajakan koto minum we samsam aja nakan nai napas saya tu we samsam ko yinum. Iya. Nyampai tu dek tu na mega talut tagomo. Iya. Itu sudah barakah. Biasa kata malai cede na bacangi salawat napa na 10 rupanna. Iya, itu biasa kalau air samsam. Jadi payah ko jamaah haji, jamaah umrah, biasa tu kana pula we samsam. Iya, maka mo gay balu nama koko di. Banyak dijual. Kemudian
ipalalangi nabita makadai ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi makadai okoro asra de nakada sara ya ko makadai asra berarti diperjalankan ya ko kajan dinding Pak yaitu jan dinding itu macenne 24 jam ni sesusiwan ni dena mungkin mak ganna akatalu macenne nasaba ale nami jokah tapi ya konalai pui mangero jan dinding apa na puta namo kali 50 macenne jadi to nasaba ipalalang makotiro nabita kenri nabita yala makijoloy subhanalladzi asra bi 'abdihi makadai aya bi 'abdihi atanna jadi nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi nabiku deto nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi Nabi Muhammad deto nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi suruh maka dia puang Allah Ta'ala upalalangi atakku jadi ya komeki malalang ancaji ataki jadi ya roaya itu nak kada nabita cuma nabita itu diangkat menjadi hamba makanya maka dia bi abdihi jadi yang cejiata kia jadi angkat tu tahu pandrita Pak malalang ipalalang ko pong Allah Ta'ala elaw Makkah malap law Makkah haji nang kami ko kampung guru ta sada angka tahu matopo le belawa sirunto ka ako ko la kautara na curitanga anu amurena mo pa amurena yero nasa nguruntu igurut ta saada o kumakka matawapa kali pag hape uruntu igurut ta saada matawapa ina persis to bawang gurut ta makada sila suran nagarugurut atau kembar na sanalo si matawapa naruntu si nasa nang kasiro na kalau terakhir ki jok kana de na jok ka gurutan ale na mo mabaca doang ko masige peko carana nang kalau na de nagaga penerbangan imon rita tapi tuli maka de pale ni rokapa de nule perangi na lapas sangi na curi sisang na curi guruta matawapa pasil lempui nakabi guruta makada na ludung cicin na kacicin na cici perso ulawa naludung yero na panalik guru ta kadang kacici tala pon nala ni guru ta napasang na panapata ro tawa pa si sanna rewa pole Makkah rewa ni pole Makkah naku tanangyo ko keluarga na Makkah da logi Makkah guru ta saada nasa hade tol yang kamu mapangaja ko ni sini ko masige sengkang nasa laba itu ciciku tapi yang meniro na pau nasa laba itu ciciku yang kata uruntu ko makamataw apa persis guru ta wasangnya tu alena ina de na melotan na papena dina nasa taro ni pamakoto to materiolo yana pole Makka tapaman resukuru mak berasanji nasa mak berasanji pi matu ni uli guru ta mak baca doh kata naiwi senang kan ni guru tak boleh noli ni ro angka ni guru tak boleh iya guru tanau boleh ko anu nasukbu liman lah nasila kang liman na ko saruban na pasil lempui apa iya na tay pun na care tulia meto miro nagirang-kira na sang meka mi tay liman na iya kong kay cici kuna pake berarti alena iya ko de gage meka tanay di makanan kagasila surat tak ko makkapada bangi di pasil lampu igorota no do igorota ro cicingin apa naleng nah kadali cicimu dia mu ihlas malenga itu tak kajenna podang igorota makada tala ni po nasede ala ni wis semua makada mutesma napa makada gorota na podangi aja mau pau ya kecuali mati itu yang disampaikan jadi kami ko sengka pengajian nang kamatilau maka melaksanakan ibadah haji itu tania nabi tania tapi hamba maka demi itu pangpong Allah Ta'ala upalalangi atakku dia nak ada upalalangi nabiku deh guru tan apa sama si baco almarhum kamu betul guru tan anak guru tan masih hidup saya dapat cerita itu ketika guru tan stopi ceritakan itu maka dengan jamaah haji lau mak jamaah si baguru tan ko hotel rewa ipole Makkah sirunte guru tanah na guru tanah sa medisi disimui Pak Kiai ipole Makkah nase nanti jenang kenal Makkah nasa hade
napolo ko hotel mak jamak si bawai di suruh lalu padongi be ku carana nang kalau hotel mak jamak na dia nang kana salai bola ini jadi aga ya roh itu asra bi abdihi ang kami matto taulino na palalo po ng Allah Ta'ala tapi ata ya ko mengaku mi aide yang ngakui pa pada utanaiki tesang Pak Prabowo tesang tisang tapi kau balik maka dan sakit ke Pak Prabowo deh nah ya naro iya jadi angkat ya semangaku si bayang ngakui ya ini yang ngakui miris Pak Prabowo tapi Pak Prabowo dene sangi nah itu jadi mako matiron na angkat tahu irisan ko po Allah Ta'ala angkat tahu maka ataka po tapi dia yang ngakui tapi angkat tahu ngakui po Allah Ta'ala nabita na ngakui maka da atakui jadi di situ kemudian yang kedua yang ketiga Nabi taro maka dia lailam minal masjidil haram kaniona ilal masjidil aqsa dua masjid ya masjidil haram loko masjidil aqsa padahal yaro nabi taka dena lokoro bawa dena koro lalanganna polei Makkah ibawai joklo Madinah oko mani Madinah disuruh masam pajang selesai masam pajang nabi tay napa ibawa lo gunung Sinai lebih sisa bukilo iparewa itu lo gunung Sinai okoy gunung Sinai nabi tay suruh masam paja selesai masam paja napa ipaliwangi sisang Masjidil Aqsa 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa angkau rangokoro agak lembah disebut Baitul Lahmi Bethlehem disuruh nabi tay masam paja ngokoro pure masam paja napa iparewa tamu ke Masjidil Aqsa iya kene okoy nabi ta Masjidil Haram langsung lo ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo jarak nolah tapi pole Masjidil Haram di tilau Madinah napai tilau buku Tursina napai bawa lo Baitul Lahmi napai pertama Masjidil Aqsa mancaji 20 kilo lebih nalalangi 20 kilo na biasa kak mangoto arwami ratu na 70 kilo tate serawan itu start tate talu manito latu arewe biasa do naruami ratu na lebih de panagan na dosa buye ko to mangotoro ko lalangang de meto na matapa ara ko tau sitang ngami maka na masa po ko mako tu belan edo de na matapa pada kong katau oko kitu dangin akala pole kak menado malalang ona manujok kasi tiulat tu itu akala tau beropa nanya do akala tau malasa nanya ya makiro karena nabi diperjalankan jadi purai masam paja nabi teko Baitul Lahmi iya na talue on rapa pasang ko dia ya upake tu kalau kak joka iya umelo tamo ko tu biasa ko natahubungi kak tapi tu aku tenang ini ga wali engka ga kiburu wali ko tau pandrita to maka de engka bastas iya patamay salang ngete ko ko kiburu na biasa tu tanay to na maka dakin ribolana angka ga masigi na bagong atau angka gabung kagabun na pa itu wali biasa talo na salay iya ko tanya masigi musalla angka bunna ya tubungnya pura na doangi khusus pada guru tak jadu rahman modal na micui mi wae na bungi na baruba mancaji macino wae na kalau engka tu kopi bungi makoko ko melo kamaki siwa ko tumonri na pasaing ka masigi ko tiasa jamiatul khairiyah engka ko tu sebelum tamalo ko tu engka ko robu pura na micui guru tak jadu rahman modal yoli lo macara mana mak bisa kaja ko robunge roh bucincing nama kade aja tani puang macare patuwe nama mapatje pak wae tasi macawe tasi siwa nasa mapatje wae na tu maja aja na tu tak bisa kaje puang maka de guru talenga wae si kaca yelengi wae si kaca na doangi na michiwi na panalo dotamo korobunge na panatutu na pakada baja pimuale wena si sanna bajanna baru bayawe de gaga caucinong yo corona pa tak dapat jena mancaji si pulumana te koromalo weh jadi micu putih na tau pandrita naule ruba weh mapat jewe mancaji weh rino makanja
Dulu tak Jadur Rahman Abu Dalit. Engkau mau pi hubungnya lah tu makokoi. Saya pernah melihatnya. Jadi dia itu nak dia itu tahu pandai yang kami matau tu akan ramakan lah. Wali itu. Kemudian Nabita selesai masam pajang ko baitallah miro pada nero nak makan dah. Ya ko tama ko kampung lauki siara-siara ki buruk na tahu pandai teh. Ya tu na tu ampai ko puraki mapak boting isuroi anak telau masyarakat buruk. Sapa-sapa ya roto pandai teh na siara ki buruk na. Ye di tahu rapang tahu sidrape nama kaje mau pala dak ki he nama kai kan katu sebok di he angka saya karamah he. Angka guru tak ke adul muin Yusuf kali sidendreng angka tiki buruk na guru tak kali pak baja tu he. Nangka mana mu itu iya mitu suruh lo siarai ko pure mampak boting agawa katana iya ko asoe botinge bajana isur lo masyarakat buruk supaya lawi milau do ngiro tau pandrita napa milau do to puang talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi tau pandrita ya na riasa tawassul. Ya itu maka ada puang talengi matu baraka bijak-bijakku pada baraka angkai talengi atau pandrita ya neriasa bertawassul kepada para ulama aja tilau langsung ya kau milau langsung tawassut asalna itu lihat musyrik aja tahu kada onda upa masalah itu petakulo petano kami apa mesti lalu na pure pak buting aja mula saya ya tu lancar jelas itu musyrik itu jadi lomi bacangi Fatihah bacangi surah Al-Ikhlas milau doang ngitau pandritero napa tu mengilau ku puang Allah Ta'ala puang talingi baraka anak-anakku dan keturunanku kala sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Nah itu pada mati je kau kata letek bola baru kau menrek bola nama balo agak biasa po mudah-mudahan kasih bijak-bijak kau kamatu mulai mak bola mak koto kajan kaya biasa makar tu malite oto baru na talo bola mudah-mudahan kasih nama dito ka mang oto baru ka anak ku bijak ku matu mulai melio to makoy pada mana munya tu tawassul mana mosan na itu jadi tapahang ya dia na salah ya ro iya mitu na salah kalau ki masyarakat buruk napa to mangilaw ko to matewe salah gitu de to mangilaw ko puang Allah Ta'ala pada na lengiro ada ya lengi baraka pak disengap baraka kewalian diberikan berkah karamah begitu ya narotilau ya tu kolalo kak ko dole pango ko kiburu naguruta kay Jadur Rahman modal paling tidak saya itu ya silampuna tiringan Fatihah makir jadi na ampai nabitah kin ribawa ibawa lo Madinah onrona malaikat dapurang napaitilo ko bukit Tursinah maka dari Nabi tak onronga gaji iya Nabi napudangi malaikat Jibril maka malaikat Jibril onrona Nabi Musa sifat bicara langsung si pung Allah Ta'ala ya namelo sifat bicara pung Allah Ta'ala Nabi Musa okilau itu jadi onrona na ya jadi onroma baraka ero napa mataru loko baitalahmi maka dari onronga ge nasa onrona Nabi Isa jaji makan jatuh onron Nabi itu kira. Jadi itu tempat-tempat itu di Nabi disuruh singgah di situ. Napa ipatamo ko Masjidil Aqsa. Nabi tani suruh mancajima. 20 pa Nabi dan Rasul mancajimakmu. Jadi na tu patunjuk maka dan Nabi ta mematu tu iman nasinin na Nabi. Tapi tapahatu ya maka dai masampa jame manyatu Nabi ta napa joka. Ya jaja takada dei pagasam paja sebelum raja dei angkana. Masampajang yang Nabi tak ko Makkah masampajang ko Madinah masampajang ko Bukit Tursinah mancaji malalo ko Masjidil Aqsa itu jadi aja tak dia tu sampajangnya pangkat tu tahu Makkah dah boleh manima meraja Nabi tanapa ke perita sampajak denako mapa mula mo Nabi Adam angka memang sampajang itu kira agak pak dongan Nabi Ibrahim ni ke apa pak dongan Nabi Rabbana liyuqimas shalah natapu di sampajangnya Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwilai. Tegere. Agar Nabi Zakaria. Rabbana maka Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Mana sahih? Tatungi masampajang ukilalan na mihrab. Nabi Isa wattunai tanai agar nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Mak bicara sampajang memang ni. Itu Nabi Musa masampajang, Maryam masampajang ukilalan na mihrab. Jadi ia tu sampajang etannya apa kasih baru
angka namo nabi paturung angka tona sampajang. Makanya waktu nabi tak boleh mameraja narewa loko langit ketujuh nasi runtuh Nabi Ibrahim. Aga nakutana Nabi Ibrahim, aga mu boleh Muhammad. Maka Nabi tak sampajang. Denah kada Nabi Ibrahim aga ya sesempajang, tapi maka dani siaga. Apa namole nang katu yalengi. Memi makutanan kada siaga ko yaleko, maka terlebih 50. Itu pada kotolo si runtuh Pak Bupati nang karewa nakutana kapal desa kada aga yaleko ko Pak Bupati maka angka bantuan maka da siaga. Nah kada seko makiro de na nakutana Nabi Ibrahim maka da aga ya sesampaja apa ni samemamo no iloko Nabi Musa malada pa maka de Nabi Musa makutana aga naleko pong Allah Ta'ala Muhammad maka Nabi tasampaja nasa siaga maka de 50 denah kada aga ya sesampaja jadi aja tasalah pahang maka da boleh manima meraja tenapang ke perintah sampaja de angka memenah ayak enai buka korang enai buka na de panaipu de pani pancaji nabi ta malahir na sampaja memena nabi engkatu Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ukilalan na mihrabna ina sampaja hana jama Maryam masampajang ukilalan na mihrab Nabi Isa masampajang Nabi Ibrahim nasrullah rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwile manassa sampajang jadi aja tersalah paham maka boleh meni Nabi tamam raja napang kayasa sampajak de cuma iya miro sampajangin aja main Nabi maka dia itu pandrita makdu padupang angkat tato mi mangolo ko puang ngirila tatongan na naringerang napa mapuji-puji lori pong Allah Ta'ala iya naro nasa sampajang dia naroko iya naro napake umat na Nabi Isa yaitu ampai umat na Nabi Isa ko mak garejay dia naroko tato mi makelong iya yang kata maka dade angkat tudami na pangolo ni atin na lori pong Allah Ta'ala rila mangolo na natin na masjid di papina din na si bapuan na yan na riasa sampajang tapakoroy yan na ro na pake Nabi Musa jadi yan ang kataw maka dade kaya masampaja cica micuku cica cenga anggota na Nabi Musa yaitu dan ni anggota na Nabi ta suri matu sampai Nabi Musa kok ke suri mondri apa si anggota Nabi Musa iya jadi yang kepangkam itu tuh dia naroko pada na sujud nah saya sampai jam ya miro pakai ya sampai jam apa si betin iya mapa si langsung oh anggota Nabi Musa ya itu ya kong kata tato bawa mi mak baca de naroko de naga nak yang penting pura ni upangolo selesai oh anggota Nabi Isa iya jadi makiro jadi aja iya itu sampajana Nabi ta angka roko angka suju angka tudang yana tu ampai pitu garakan pitu to tingkat talangi nola Nabi ta menre na batu sidratil muntaha iya kemudian selesai wi mancajiman Nabi ta ko Masjidil Aqsa masuk loko isaliwan na palataran na tu angka batu koro mapute-pute malibu yawa malepayase kuni romenre Nabi ta tudang kuni ro ni jemput Nabi ta peristiwa Mi'raj jadi Isra itu ala langalino mi ya ko makadani Mi'raj ala langalangina jadi okur ya se na batu itu dan Nabi ta ni jemput makat dek ni Nabi ta ipendre iloko langi pamulangi tapi ya batu na tudangi Nabi ta macio nacio ri Nabi ta menre na Nabi ta macio tu menre na tu na cukuki Nabi ta na itai makadawe macio ya batu tudangi we nak Nabi ta okono tu de nak Nabi ta rewa ko makadami Nabi ta kono tu takkala tarakato ni batu we tapi de to na jaji menre na sabai suruh ko Nabi ta kada kono tu letu iya soe pak bue iya batu tak gatumo pi letu iya soe makanya komeki mita itu tak buka ko HP tak angkat tu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj angkat tu de na tak gesa kota na yawa tak gatung na iya kui timbangnya tu batu nuleng kar 100 kilo lah di tanah nah tapi sampai hari ini batu itu tidak akan turun ke tanah tuli tak gatung nyukulino apa dena karena Nabi tarewa ko maka dai okono tu jaji lepan dena nanolok kolino talututui menre na sabayatnya ni macio dan itu peristiwa autentik yang sampai hari ini masih ada jadi
menre ni nangita nabi taloko lagi pamulangi angka ni nabi ada dupai apa neneta tu ada ngoko lagi pamulangi iya na nabi ta neneta ada pak tahu masara-sara nyawa apa tahu boleh suruh gaya dempera lokolino iya nangka kepala desa mancaji rakyat biasa masuk susah tuh iya camat mancaji rakyat biasa masuk susah tuh bupati mancaji rakyat biasa masuk susah betul na angka tu kegundahan tahu pura sogi na tapatakasiasi lauki siarewi tabura-burewi atin iya ya kongka kepala dinas mancaji guru biasa lauki siarewi iya ta cet-cet mo tabe mandisi-disi mo kita tu pak untuk mapamago istilahnya yo poko camak mancaji bupati aja mo talo mitai menrek mo jabatan iya na pasabaran nabita na sirunto nabi ada nga patau pole suruh na dempar lokolino itulah hakikat bertakziah angka tau liwa watan na makareso tapanakan na staro lalo ki siarewi liwa khusus sana tu paya ko tau magala tu nakan na staro jala pikiran na melo makjaman na dule marigagede maka susah papinadina iya na tu paralu ibura-burai ipamago istilahnya ini tu nabita ketemu dengan Nabi Adam. Menre iloko lagi kedua, si runtui Nabi Isa, si Nabi Yahya, Nabi Isa na tu tahu macalak dak tu nasabak doktor apa ya tu Nabi Isa na patu tahu mate isi na po Allah Taala yo po doktor tadi na pamate tahu tu Nabi Yahya tu tahu makan jatuh tahu hebat mak dakwah. Menre Nabi taloko lagi kata lu si runtui Nabi Yusuf. Pak Nabi Yusuf tu ko langit ketiga. Ya Nabi Yusuf menteri keuangan, bendahara negara. Ya kini dia ke Indonesia Sri Mulyani. Itu alina matro keuangan negara. Tapi itu Nabi Yusuf tu makaleleang apa ita rungku masu manipola tarungku ngin apa mancaji bendahara negara. Jadi ya mana nancaji menteri keuangan masu manipola tarungku ngin. Yo putih di biasa ke Indonesia pura pi mancaji menteri napi tarungku. Iya. Biasa sigilingan ni. Jadi kita rungkui masuk pula terungkui yang macam menteri itu istilahnya mari ni terungku gara-gara politik itu kemudian menrei nabita ke langit berikutnya si runtui Nabi Idris iya Nabi Idris Nabi paling maca pak magi na maca 72 bahasa nak kuasai 72 bahasa nak kuasai dia tahu tu gaga Nabi misangi tulis menulis pertama kecuali Nabi Idris. Alih nama itu pamulai. Makanya Kuba itu dari Nabi Idris, piramida itu dari Nabi Idris. Itu ampai na cengari langi pak, na cengari langi napa makita macenne nasang. Peko caranya langi dia nama rutu na dia gaga tian deh. Iya na tu nak kibua iya sangi Kuba. Okon itu nangka Kuba. Maka do ya rope ko langi matong ko makoy yang penting makanja iwirin na macenne dia na merutung jadi kong ka masigi pakai kuba napa pakai tiang salah-salangi itu jadi ya tu kuba isi tongana pengganti tiang ya nangka masigi nangka kubana dega tiang na berarti itu berhasil itulah Nabi Idris makanya piramida itu tidak ada tiang tengahnya itu Nabi Idris itu arsitek modern. Menrei Nabi talayase si runtui Nabi Harun. Nika Nabi Harun pengawalna Nabi Musa. Pak Nabi Musa tu tahu dia makan jak bicarana apa tahu pura moro ngawarah. Waktu anak na patami aware kusumpan mapuncuk lilana. Yana tu ampai na dena anu mak bicara. Yana tu ampai kepadongan Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli donna Nabi Musa itu. Mitau iko dena lancar kong kami napau jadi male juru bicara Nabi Harun asanna awalnya bukan Nabi Musa memang ilau tapancaji Nabi enggak pun makanya menjadi Nabi itu Nabi Harun menre ilayase Nabi ta siruntu Nabi Ibrahim ko lagi ketujuh aga kehebatan Nabi Ibrahim dia nagaga tahu abu sewana dia gaga kalai apa waktu na melo ya piatama pi dia nang kana maselang malu api yo po tu ko idi kapat ko to me tu nung kamana di donge masuk itu kong kana tau me pabantu wai ki jole me ki aja itu ya Nabi Ibrahim malaika malah saulu
Macam ni aku sidapin Nabi Ibrahim, nakabbi Nabi Ibrahim. Musamoga ye tuale mo milo itu no, maka Nabi Ibrahim wisasa. Napura niya iputuskan maka mereka itu no, kato ni ropi malu-lu ci di kampo tau pasipulo jon na suang. Maga kira-kira pa ako ci di kampo tau ci di Kabupaten Sidra pasipulo jon na suang. Na itilok ko lapangange, pada mangisangaju tilok lapangange, melo itu no Nabi Ibrahim. Ya dempara man itu, ya dempara tama pie. Ya naro pasi di kampo tau ti aju itu ni Nabi Ibrahim. Patapulo so na patapulo ni na makan repi na pacapi rojue. Coba gare. Ya pengen Nabi melo ni apa Nabi Ibrahim. Malah saulu malaikat na sawe. Iya tatan na po Allah Taala. Deje na masara-sara nyawana. Ya naro nakabbi maka da. De gaje tumisang ele mo may tuno. Maka Nabi Ibrahim. Wisasa. Kada yung malaikat mapit de milaw bantuang. Nasa kinro. Nasa dega mo isang itugas ko makadana yati tugas ka ko po Allah Taala matoro yang ingin si babos siya. Ang ilaw ba mo ko po Allah Taala ya ko napalaba ka law palutu manang iya pihe. Law papole yang putim baliungin na lutu manang iya na papole bo siya pat de na ituno ko makadana Nabi Ibrahim. Kinro memang ilaw nasa ko po Allah Taala makadana Nabi Ibrahim. Namo iya si samato ko po Allah Taala aja nanay ko suro. Langsung bawan pan rasa-rasa si kau tu ko si usuro ya naro de na mi pake malaikat ya na tu waktu na melo ya dempara aga don na Nabi Ibrahim kaga mapala idon na Nabi Ibrahim ro na de nanri api kamapala aga don na tania kulna ya na rukuni tania ya rukulna ya na rukuni puang Allah Taala podangi apie angka pak doangan na pau Nabi Ibrahim na podang apie kada acake ko tana ya ro ya puang Allah Taala mi pawi maka da kulna ya na rukuni na podangi apie maka da acake ko api iya cake pasalama elo ko Nabi Ibrahim. Aga na doon na Nabi Ibrahim. Yaitu na po Nabi Ibrahim. Hasbi Allah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa lah ni? Iya ro. Iya na tu nak na to pandita ya kome ko makin. Rek baca iya tu. Buah kau dia umarigaga tu. Ya kome ko mamotor baca iya tu. Angka gaga melo mola musak di maraji-raji maka dawai bahaya je ko gagawe angka maka dan kakama turusalo angka kamaga ko mayo ko baca ya tu baca magai buat sewa kolori po Allah Taala yan tu dibaca hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka di po Allah Taala we atakku iya pe na ranuang mewaiwi maka di po Allah Taala podangnya pindah cake kopi cekek mapas salama elok Nabi Ibrahim. Patapulo so na patapulo ni na dinan ria. Itu yang kamu masih kira ke lalana tangana pie pat de pie maka de ni masuk de na tunu pie pak sipak na mi matunu tapi na tengi po Allah Taala sipak maka solang. Apa ya sia pancajingan na po Allah Taala na yer. Ya naro na pake guru ta kalisiden reng almarhum waktu na melo itemba. Poko tantare waktu na si bapak kahan. Maka di pakar aga mo baca mo Yusuf na de na sisan na kan ko piluro iya manay mana pakar mabulong mana halelela sabok mana palona sabok pakena na kan tapi dito miya na malo itu maka di guru ta presiden reng cerita na ro guru ta Profesor Dr. Ray Marshak maka di guru ta presiden reng we kahar jago to nga ko bela ita gia tu pakai mo na mabulong mana hatu sabo-sabo na diga marigaga lilim maka di pak kaharyase puiko na dia tu gabo jumu sope na pada muki jadi maka de to mampasilolo ngaga mo baca na de na batu ko piluro maka dai pak kahar de pak guru upodamo ko tapi podato aga mo baca na de na kan na piluro apa nakan lamui pak kahar tapi guru tadi nakan nahi maka dai pak kahar waktu nawi tarona tantare maka isenjatana
tapawato kang yati makada iya rosanjate taumi maki buai iya watakaleku puang Allah Ta'ala maki buai dena mungki yase yaki buana rupa tawe naki buana puang Allah Ta'ala apa watakaleku puang Allah Ta'ala maki buai ne rupa sanjate taumi dena mungki maka solanya kok kaki buana puang Allah Ta'ala na yase wajujun naminan repiluru apa tahu jai tapi guru takali siden dena koro itane kada gatosi kumbaca maka de guru takemu de makada marona witana tentara naka senjatana makada namo masjid di sini na isa na taulinoe namo masjid di sini na taulinoe melo solagi ka nareko puang Allah Ta'ala dena pakilori selamat dia gak bacaan pak ya mero kayakinan mi iya na tu napake to pandrita maka dia memang rebembe atau kangiati maka dade Pak Bura ya andre ni yo PDD penyandra kolesterol ya merenak memang kan makiro api Jepun tanya baca iya itu iya na tu nakadalay Pak Bura ya mana tu ya mana napake iya jadi dia mereka gak pangolongan o kumana itu ya nang kagaga bismillah insyaallah mencaji Pak matamu ko mencaji Pak Bura Pak Barakat assalamu tandre ni aja mina liwa Pak Idi mandariki mandre taliwa aja na liwa ya menci Pak Bura iya na tu nak ketemu toriolo ali Pak Bura na yang mana moto na pake api Jepun pada seret nasoya Pak Melo kulo Lampung banjir itu 5 kedani sapiri aja lalu tak terus tak selabu gitu gangka posi rote kerana sak gangkaro wae na soko sadena masige tulna kada deta lolos lepi dena talolo makada ka tau makunru tu ye dega pakuragan aku de taro kala koroya ko we maju la tu koro malala la tu masige pura sempajang urunting ke perahu kare kat bini teh makada dia kenapa diantara kak bela pakai dia saya telah jenis tas antara letu bandara jadi iya rata-rata 5 kedai labu-labu kan kok si lapo dia nalaba jadi deh aja nama aku raga muki angka motu dia mina bukarangi lalu Allah Ta'ala kok dia tomah kuraga ya makiro jadi Pak balu moki lo moki ko tu pasai lo tu da angka mo tu nang kadale ini ko mon boleh moro gi pajalo ina pa 5 dareke makadai malaikat tau kunru me mamoje lega ya makilo itu penting ya upapahagi ki itu ko agama kemudian langit ke-7 nasirun tu Nabi Ibrahim naro matarui menrek Nabi tako sidratil muntaha de nagaga dampingi Nabi ta iya na tu Nabi ta napawi maka de waktu kuma meraja telu pak disangan nalenga po Allah Ta'ala na pakai bokongnya si di pak disangan nasuro ka palabang de nawa di ngusuk pak disangan nomor 2 wadi wapak guru wadi de iya minonroy pak disangan nomor 3 de nawa di wapak guru katu pak disangan de nampak gurung nabita pak disangan nampak gurung nabita itu adalah ilmu fikih hukum-hukum agama tata cara na sampajangnya ge komi mana tu nampak gurung haji nampak gurung mana angka pak disangan de nampak gurung nabita alena monroiwi alena nonroi wadi nampak guru wadi de kega ada beberapa Sayyidina Ali ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah 3 kali kepada sahabat yang lain tidak. Angka sahabat Pak Guru baca suratul Fatihah dengan 1 napas. Sahabat yang lain tidak diajarkan. Magai dena yang mananna tahu wat di langsung Pak Guru Nabi ta naita Nabi ta maka oh ya tahu wat di male Pak disengange. Iya tahu dena wat di nalaya. Iya. Ya natunang kata waktu natama ko Nabi ta tahu matotu datu da mangolo ko Nabi ta. Ya Rasulullah fa inna Allah. Ya Rasulullah kinru je mun rupong Allah Taala maka Nabi ta wallahu ala arsy istawa ya rupong Allah Taala ya se imun ruki arsa. Made ni dia pernah salah pintu nang kasih tahu mata lolo kasih dapen Nabi ta sahabat nama tolo ya Rasulullah fa inna Allah kin rimun rupong Allah Ta'ala Rasulullah makin Nabi ta wallahu akrabu min hablil warid ya pong Allah Ta'ala lebih macawi na ya ura alomu pada mu ipakutanana ya rona tau jokai ro magi na le jawabanna ni Nabi ta maka yo na cide ahli syariah
Ia kui podangi maka dalam imacai na ralom tapa maka ya na tu pe puak ko makui. Yo pu yo nak to makutan kadui ahli hakikat. Na pahan ni ya senge wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuliang kay po Allah Ta'ala si baway ko kenro kumonro. Yan na ro na pahan sa makin nabita labi macawi ni ralom. Jadi dia itu na pada mana nga? Namo je tu di anak tang katua gaga di podangi dia na di podangi mak itu. Kemudian yang ketiga, angka pak disangat dia nawat dinapak guru kana bita. Nah, tiap memati pun Allah Ta'ala hanya untuk dia. Itu adalah ilmu sir ilahiyah. Nah, boleh sirun tu nabi si bapong Allah Ta'ala siolong naita rupan na pong Allah Ta'ala. Jelas dia bisa melihat. Tapi magi dia gaga makutanangi maka maga modelek na pong Allah Ta'ala. Dan apakah Nabi pernah menjelaskan itu? Laisa kamislihi syai'. Iya. Jadi dia itu begaga itu Pak, dan itu sir ilahiyah. Makanya agak tujuan Nabi teh pamer raja, tanya sempaja ko ya. Pura ukaji, pura mak guru ko topan di tempat tereka. Ina maka dai tanya sempaja na yoli Nabi telo pamer raja. Agak pale linuriyahu min ayatina melu ipitang tanra kuasa na pong Allah Ta'ala denia curita apa ya Nabi Musa kaya curita ni ya Nabi Ibrahim ya curita ni angka ka Nabi pura mite pong Allah Ta'ala secara langsung de gaga angka ka Nabi mite tingkatan na langit letu langit ketujuh de gaga angka ka Nabi pura mite suruga macane ukilala na suruga siba neraka de gaga angka ka Nabi pura mite apalan na sampajangi de to gaga sesaya curita manam tapi Nabi ta linuriyahu min ayatina diperlihatkan oleh Allah sebagai tanda kebesarannya. Jadi pada tukung ka tahu nak kada angka onrong ukur maka balloy ya ku ya curita mituli lala ni tu mata na samako akap padahal dia anak ko itu yo poko polemita ya nanti biasa kaya sa studi tiru studi banding elomita mako apa le mako nabi itu diperlihatkan semua jadi aja nata masara pa aja nata kada angina ia tu pacala kuburu manasangka apa nabi te pure pitang iya ro ya sange tamarana ka manasa iya makun ray nanesa nabi ta na pura nini te sa na suruga pura to nila piralino na ite makado iya tahu salama tama suruga yana tu nak nabi te ko makun ray ko meko tama suruga apa mau mujagai nomor si dijagai sampaja perlumu jagai puasa perlumu jagai syahwatmu aja mumbari enapa alai rioranun nalakaimu iya nama riorannu molakaimu ko iko makanja sampajamu makanja puasamu de mumbari auratmu maka de nabita iko manipitte ike ke pintun na suruga melo molatama makun raya janci ngani tanyaro nebe makun raya iya kung kamakun ray oko de gaga lakay na talo man apa janda ka talo man ka de nagaga ta rio na lakay na ka de lakay na jadi ya tu janda wat di masjid ta masuruga tu ne tong kay lakay na talo man ita pada cengi sampaja man na puasa si basyahwat ka de lakay itu iya tu taong kay lakay nang kamo pa rioran nun na lakay na itu ampai de nawat di pasusay lakay nasaba tongang isa lakay itu makada tanya nabi tanya puang tapi oku itu rioran nun na goncin na suruga tapi kapo aja tu makun re nasa tu gaji iya lakay kutau kunrun kata makwa tu na capa lakay na de nawat di aja iya na tu pacoba na lengi pong Allah Ta'ala makutiha tapakanja ki bateta bobo ilakay ta iya na marioran no mo lakay insyaallah salama ki sampajangero pami ka tumakun re masalah pahang iya ko tamay loroy bu tate 12 lewat 5 menit barana na tomon ro mak bisa penne deto lo mas sampajang si tengah na mani dua na to salasay mak bisa penne tap pahalangan ni masalah itu
nasabak tadapi loroy ona deta sampaja nasabak angka jama-jama tajama natadapi loroy takut macarepa ki dia nama digi masampaja nasabak halangan ni. Maka wanita seperti ini harus mengganti sholatnya ketika berhenti haid. Natolaiwi ro sampaja loroy ona nasabak nadapi. Yaitu ampai makun raya dia nawadi natunda-tunda. Nah sejolo agak jolo. Tabahang ya? Iya. Tatolai itu tatolai ya roh. Apa itu sampajangnya telu? Adaan wattunna, qadaan tanya wattunna, iadatan mengulang. Telun rupa tuh. Ya kau maka dari adaan berarti wattunna, loro itu masam paja loro, asara itu masam paja asara. Iya kau tanya wattunna maka daki qadaan. Masam isa mani napa kimi masam paja mengeribi. Pak nalai repah. Tuli macane nasa Allah isa ni dia pasam paja mengeribi peko ni. Maka dah mani qadaan apa tanya na wattunna. Kaya kebiasaan iadatan. Pura ki masam paja cadidi. Pura nama berasal atau masih kiri natako angka tau utama masigi dua memak berejama sampaja loro lauki macho pema apa iro na sampaja tadi cede ni apalan apa jadi ditajamai lauki okor macho mak berejama yana riasan iadatan mengulang kembali untuk mengambil pahala yang lebih besar. Tapahan nih tapi jarang makoro. Iya mimai ke mak berejama itu dah masalah mak balak lah pemade. Tanya ya rona lalu mega palan. Itu jadi ya itu mengulang namanya. Ko sempajang. Kemudian siolonna nabi tasiba pong Allah taala ro maka dah ko giru pong Allah taala de nokoro. Apa angkat tu maka dah menri nabi to ko sidratil muntaha ku ala mustawa napa siolongi pong Allah taala berarti pong Allah taala kiro monro de pade lo na maka dah menri ka aku masigi poka oko copo na masigi napa matarulo ko manarai oko manarai napa wita ulangi angka giulangi ko manarai de mabela mopa tapi napa iwat di ta ulangi ko to ko manarai. Maka untuk melihat Allah harus berada pada posisi sidratil muntaha. Tapi angka gipong Allah taala korode mabila mopa wa huwal latiful khabir. Nah, makiro bate pahangiro. Jadi angka apa tu makoko salapi pak para purang ya pak mega tu dia pahang ko ni pak. Salapi itu nasang no ipong Allah taala noi sepertiga malam. Maka tu pahang lah. Si Abdul Qadir Jawas almarhum macaramang itu ulama-ulama na tu nacaramang nasa sepertiga malam itu no ipong Allah taala ina yana no pong Allah taala ko sepertiga malam dia nagacau repa ipong itu apa Jakarta si bawa Sulawesi Selatan si salah si jangi Sulawesi Selatan si Papua si salah si jatoy jadi ya kono ko Papua dia si jangi rewa si loko si Selatan apa no napa si Jakarta ina repa Papua dia nang kanon royase tuliawa mania tu itu pak kau makan dan no ipuangnya deh agak pe maknana sepertiga malam itu Allah turun pamasena pada ya balongnya ya sehe okomiro palapongnya mak deke ya ro balongnya cahayana minno oko yawe sehingga dia turun ke lantai. Makiro kata ya jatah kada no ipuangnya malolisu tahu kurasara nanya tuh itu iya jadi papahangi ki lebih mi ko palampurang daripada dia tapahang itu pak yana de ni taputu madari de ni risam makiro kemudian upa tarumopi yana rona kada nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah napurang mangoloy oko po Allah taala na pawiya tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah maka dari po Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh maka dari nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ina kanja pa dialog na nabi ta si bapong Allah taala asompange baraka ang kamanan ni pangololo koridi po usarahkan sa panuhna maka dari po Allah taala nasaba musarahkan ni lokiya Muhammad assalamu alayka ayyuhan nabiy upassalama no nabiku wa rahmatullahi umasaytono wa barakatuh walitono baraka
maka dia nabita yalin na baraka apa ya kini iya pak nakada na po Allah Ta'ala pas salama ni usut sabara ni walu paimanan ni de iya nakada salama no tanya na urusan kaya salama na tapi nabita de maka dia assalamu alaina talenga po nga salamakan wa ala ibadillahi sholih tapi tapacurang atamu yang kay soleh di mana naronilaw do nga nabita jadi yana tahayya mo tu tayo na baca mo iya tu insyaallah. Iya. Tapakan jaki singolon aja lalu ni pasi sambu-sambu atahiyatul barakatuh assalamualaikum maaga manalalu ko tu bela. Iya, pakan jaki mice deh. Apa angkat tu adanna nabi tangkadanna po Allah Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah adanna nabi ta. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh adanna po Allah Ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin adanna nabi ta. Iya. Kalamullah dan kalamur rasul. Yana tenah kada sakta. At-tahiyatul mubarakatuh as-salawatu thayyibatu lillah lepang. Tapa hadiri inabita na patabiri salagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napaki makada assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masyahada tasingkar rumeman. Ashhadu an la ilaha illallah. Iya, napa tapa secura nabita wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tomas salawat supaya sigat teman ngi malaikat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Macio tu malaikat. Iya na tu ko na baca itu. Iya tu ampai ko tomas sampajang patanat-tanang imo. Aja mo na tu maripala datay tu marko. Assalamualaikum. Wih, aga manalalu ko bela. Iya, tapi deto nak kok di, pangkat tu ngatu tahu bela, ko masampa jangan nak ada taja ngak cinampau cinampa tu, dah aja, iya tu sampajangnya sifat bicara langsung ni si Bapa Allah Ta'ala tu, dialog tu dialog. Nekong kagaga mengilau aja okui sampajang mengilau aja ni saliwan na yati ampai jarang atu milau dong imondri na sampajang yatu suku pura nama berasal wilau do de tu nama lampe pada tamani rupa ta wilau doang anak-anak pondok mani wilau doang masyarakat wilau doang ina iya ko aleku de nang ka wilau doang saliwang okui lalan na sampajang apa iya tu sampajangnya dialog sifat bicara langsung ni si Bapa Allah Ta'ala. Masa pura ke sifat bicara ipat dia pita lipungin apa ki mangilau salah-salahnya tu. Iya kata sifat bicara na tu mangilau aja na pura pi mak beresalan apa mangilau. Apa iya ko kui sampajangnya tu mangilau langsung yo ko puangi. Iya kata pura mak beresalan apa tu mangilau malaikat catai. Naya malaikat atau malaikat iparenta tomi de nawat di menre malaporo ko den dapi watuna nak kedua mi malaporo malaikat kami si misi basini de nenre malaporo ko den dapi watuna iya malaikat ko padong tilau dong saliwas sampajang na catak malaikat de na laporo ko den sining de to na laporo ko den so kami si maka kami tu na laporo iya jadi aja nana malaikat tak butuhkan ya nona pada Nabi Ibrahim aja nana malaikat ya tu ampai pakak kasak sampajangnya ya lengi oko kilala suju pacapurang ini lau doang angka apa tu tahu nasang dia nawat di milau doang sampajang tahu makurang akalat tu ya aga peguna sampajah haja aga tu makana sampajah sunah haja nang kaya Cina tu mas sampajah tu ya sangat sampajah sunah haja sampajah sunah pak doang aga nak kode mutari padong tanya sampai sunnah hajat tu sana sampai sunnah mutlak ni jadi okui lala sampai mengilau aja tak pura pa mak beresal namu tu malaikat maka dah tu peko je tu caramu pura no sifat bicara nak de milau apa ya kau kiak mu lapor te kami si tu lapor sabar aku yang pai ko macan ringi lakai tabu aja je tilau dong asam pajangi Ubuda memang ni apa iya ko milau dong na catak mi malaikat maga ni kira-kira ko jumai na candri lakaita milau dong ni ko jumai na catak malaikat
Ka so satu si milodo siki na catat si malaikat maka sabara kok kak sini piwalapor peko ni namanya satu mak bayi ni na de lapor nama gare iya na tunakada na bitta talenga po paka kasa agawa dina pake umak ko komelo imangolo ko langsung de na tajang maka de po Allah taala sampaja Muhammad nama nasate yan ito magi nang kaya sa sampaja sunnah musafir nang kamodo a musafir nang kanati baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah na doa musafir ti magi na to masampaja si apa iya ko aso salasa tajok kana arabata rewa de panilapor ang kani rewa apa kami si pinalapor malaikat tabahan ni mako itu ina chandrila kaita ina alai hawai jenne asam paja sunnah hajaki ukiro tilala sampaja pa makari po Allah taala atakku naiya siruntu ilan sumukutu apalagi itu ku baca ni subhana rabbiyal a'la nasaba ipakatan ni po Allah taala napato suju ipariawaini alewi suju mana watakalewi si bawa egoy di saat itu ipasibatu ati ni pangololori po Allah taala neto kangati susata nabukarangi pintu langit itu ampai to panrete komisam pajangi mangilo yo po idi pura pi mabere salang maka detar malaikat terlamba ko bos made milawon iya nama-nama igare yan itu nang kaya sa sampaja sunat toba nang kamodo atoba magi na ko tumakadan Allahumma agasane totoba na lori po Allah taala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka na pura ni baca sayyidul istighfar itu po ang lampang ya tamu na cata ni malaikat nasa kami si pidilapor iyo po ko mas sampajang langsung makit pada komeki lo Jakarta wadingi mangoto tapi siulan na pelatu iya komeki Malaysia kapala ki nule dua ngaso dompan ni tapi aku meki Malaysia pasawa ki 2 jam ni latu ni Jakarta ya tapi aku meki masih aja tangoto aja tak kapal aja tak pasawa atalipo bawan ni langsung mako mati itu sampajangin na telepon na itu sampajangin na lingi po Allah taala yan na to ampay de gaga wat di jama to ko masampaja de gaga pa nang kamu jama yang batali degare kung mapuasa ito na nontong namo siya sumanonto dito na batal puasan tapi asam paja ni gare tanonto tan na batal malaksanakan ito ibadah haji na curita mahape de na batal haji na tapi mo sampaja mo jama ya tetap batal mapamulay mo buah kata bere mo de gagawat dicampur ya to letu bere salang ileto lagi yolo na tawe de la na palabay na bitta mamicue lagi kong kagago ko siya na melo ya panolay yolo maka na bitta de palawan ringi na saba siuloh ko to po ang Allah taala yan to ampay ko to masampajang aja na to kajili-jili maka je kong katayo siya cerita makon to lilala di mata dalaman re mako kan tahu pa kun runa ya siolon ni na to likajili-jili mo pa mako mati itu po ang Allah taala mana ka tahu masampajan na pamanang yan nga kadya sanala ko krokir go jimotor ko paleo na nakasilang na pamanang imo ba negara tapi dito gago ko di iya duan rupa yan na intin na duan rupa pa iya memato ko idi makdape marajirajing iya ko idi memadenge marajiraj itu ta coba gare ko po Allah taala tilaw aja nalapasangi wali akali barakang iya kong kata joka na anak na nasuro makatan niliman na magampa tulapa tapi coba gare idi makatan niliman anak talapa ga de karena anak itu bisa memegang bisa lepas karena dia lalai kadang lalai tapi ya ko ini maka tani dia lepak karena kita tidak akan lalai mako mati itu kuto masampajang aja na idi mangolo tilawi po Allah taala aja na lepak puluh ko idi si salah tuh pak ya ko idi mangolo wahai sila dat tupu bulu Allah wah sila dak 47 no sila Allah
titinya tuh akbar wah marukai anak-anak liwat China asap pagagu-gagu dia tu husuk padahal namo dia marukan anak dia tu na husuk pak makum itu merupa kulian carana aja naidi tapi tilawi pun Allah Ta'ala aja nalapasan makanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'ati apa iya ati ali pun Allah Ta'ala maka tani tu Cina ia tepat ile nama tu ia kole na cabu ilapa ia kole na patama jadi ani kembali peringaran atau masampa ja pun Allah Ta'ala tani tu jadi tilawi na alena patatakan yo poko idi mangolo lepak iya nang katau barasi ngalanu ya ni katau ko tanya masampaja ro itu kan le samana tau more kalalo atau masampaja di tatau tamela nanu pakita ya jadi masampaja itu le samana tau lalu itu kan jadi aja kita coba kare alena tilau makanya itu kotomelo na makade ipakanjaki itu kututudang pakanjaki rampan na nyawa napa ibaca Fatihah nabita pure baca Fatihah nabita syahada ni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa tagatta cede napa sa tatapatan nangin napa ki makada Allah titele ta mangolo na patilaw kung Allah Ta'ala nakatani masaki na warakangi to makat de na napa makada Allah si sambung itu yana tu nakada ingeranga uingerako rampeka urampeko kung Allah Ta'ala yo bukon me nakama ni tena panala tolena tega napa ini sudah titir nak demperang nak pertama Allahu Akbar ai pajai tega gitu silak iya jadi pura sifat tujuh mosi aku ya jadi upa pahangi ya aja ipa tenangi gitu. Kenapa ada sholat sunnah antara azan dan iqamah? Itu adalah pengantar. Pura ke masam paja sunnah itu tempat tenangi kiringan nyepati Nabi ta masyahada ki. Napa tu lihat dibaca tuh Allah. Iya ku ipatat den nia lewen atau makat den itu ampai den wat dimak bicara teh rimun ripurana kama Pak Bang. Iya, yana tu tahu siya katanya ngalima ibelisi tamaranaka. Tapi dia gagak, kok dia gagak. Iya. Hah? Makun raya itu madari yang kamako. Iya. Dia nawat di itu. Dia iya nakadana Pak Bang itu. Qad qamatis salat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aja nata sambungi ada ya roh. Iya narota pake makat dek enak paki mapangolo kapo tu tahu makalani Pak Bang la ilaha la jolo kecil sudah menjelaskan kalau gitu awe napa mana kita rasa sujud nabi sorong la jolo we ku madepe ada we napa mana ni ha caya toro itu iya maka rajing tapi dia tu gagak kok dia gagak iya insyaallah iya jadi maperingar ramanya apa nak kena itu lalap iya tapa tenang ya roh insyaallah apa mega je tu gagak Pak Bu termasuk rona maka dia ku ya sampajang apa pasaku si Jani lebih macara maka minta 10 iya me si Jani lebih jolo-jolo kesimpulan maki apa agak-agak ajak lalu tasalai namun yang minta katanya Pak nomor sidi ajak lalu na kurang sa istighfar tak sisa bulalan na siya susiwan aja na kurang sisa dia nama raji Pak astagfirullah sementara jauh kaki tu lihat kita baca astagfirullah aja na kurang sisa iya ko depe tulay si ratu iya ko ya si ratu nak makun rutongan ko de tulay
Iya. Iya. Pak genai si sabbu ko makanja. Yang kedua salawat aja to naku rasi sabbu. Apa iya istighfar manasa po Allah Taala. Iya salawat manasa nabita. Dega aga pak gare-gare na dega. Dega non rilepat tu mapasitar ruko itu. Istighfar po Allah Taala pasti itu. Salawat nabita po Allah Taala malaikat mesti itu. Kemudian yang ketiga sampajang namo magare pata aja lalu tasalaiwi. Namo magar jinna pakalino tak jata salai magai nasaba iya miwat dia kata itu pak bukan sidina deceng iya ini kapo tu mari ta masampaja aya ke jero kero ge galunge kabo made mo sampajang ke jero dara jolo magi je mo galu magi mo dara maka to meje sapa-sapa dale ento salah-salang itu kapan iya rupo Allah Taala nalena je tu bagi dale alena to bisa ngimatro dale maje nang kalau ko masapa dale napa de musi runtuk jolo pak bagi dale lau ko jolo masih ge masampaja subuh lau ko jolo ia mupura na si runtuk pak bagi dale lau no sapai malomo na saba ale na matot taruangan ni jadi aja talo pasai ko dia patapura masampaja subuh maka apa ai ga tau mari pak tate talu kami mana ko pasai juga iya ternyata sapa dale itu palelu dale iya aja angkat tu pasan atau material aja nak masapa dale ku pusa mopo magai namo tu mo poleanga deto nama patenang hati nak kada nang kapolea bonni tu ai madodo tu aja jadi pole pi masampaja subuh ndoke masih kiri manu eta ciori ya tu manu menrek maceke de pernah mapat tatana nenrek maceke minta ulah dak tu manu ko mapat tangin apa menrek minta manu no masyepi tu nano paita pitane napa no apa menrek ni malaikat apa bagi dale napa no ita ni gare manu eta 10 nak naman re manemo iya manai di taci di miana tato mata sila tu tate 10 wani si pengere-ngere dia nak sampaja tapi dia tu kan sorora paya na melo menre takan cini motoro na biga mu yung kosok na dia nak sampaja itu kere iya itu jadi itu anak kami tani jeti di pak galunge metani magalu ko dia ta sampaja ta testo si kere 5 tahun ni magalu ta sampaja toy magatosi biasa ko pura makala 7 tahun no magalu dia masampaja na soy labini 30 tahun maka nama kana 15 kumije ustaz saya kada coba gare rubah ye asam pajang tak galuto kam 30 ni tau mak galu dia tak sampajang tak coba gare bali asam pajang tak galuto nairita to ya ko talutong ni masam pajang aja mo na 30 tau talutong mo masam pajang tak galuto na dia na tamadeceng rewan ni pe mangaja na tak sampaja tak galu kebanyakan nasowe malumo to ngi di papedaleng papedale na puangi angka na to masampaja dalam mata-mata ti mako pa angka to nga to dia to kaje na rada to limata pala kaje na kolalo api tawe man rita ngaso lang katau mako tapi dia to gago ko di itu saya kira ya rupa ngolongan ni magi-magi na pak baraka ipo Allah Taala bija-bija tak baine tak pak tasure masampaja ya kong ka baine de na sampaja na de nang kata pangajari tataki lai calamatu tapi ako besa mo ita pangajari bene tatap paringaran mo na de na sampajang de to ni calaki tatap mi itanay na sabak maka dapuran ni upo dapur de to me tu kasih hidayah tu puluh kuidi salah saya itu gasta jadi amanah itu mesti memang ipalabang aja tak kada kong kamakun rede na sampaja tamerana kala kaina de iya mikode nang kana pasang ibaine na sampaja na paringarangi na de na sampaja baine na sabak de nang kana nasihati maka mu itulah kaya jemu toh apa amanah dia tidak jalankan jadi aja meje tame macapa pak baine 2 mak baine 3 iya ro lagi ci dia madari matutu sampaja subuh na mesi tambah ya aja nanya na tu ci dia tapakanja gitu iya tapi aku makan dawe pura ni jadi pengajar ustaz magi je na pede makan domi to lain ni daripada na pan rasa-rasa tonyo kolino na pan rasa-rasa tonyo ko sorimonri tapoda memang ni kadai kanya ni je tu ka apa ko to lain no bela aja na magi je tum pede makan domi itu iya tapi dia to ka makun re makoro ko di itu
Iya, tapakan jaki Pak. Naya tu baineta tilau la dak tu waktu takalolo. Puta pasirun tu ka kasih jodoh ku puang. Makalah ada tilau tu na penalingi puang Allah Taala tu baineta. Jajalalo tajam pa biangi baineta tu Pak berena tu puang Allah Taala he. Wija-wija makotode na pa jagiloy po talinga kasih wija-wija. Liwa selan na kode ka bijan sisan nang kana na wide na jampangi. Macai meto tu puang Allah Taala Pak. Tajampang. Aja ni yaki buah bawa de ni ampi. Bang katong tu tahu macam bami mimana de ni sangi mapiarana. Iya, ini penting sampaikan. Saya kira yang rupa ngolong ngi Bapak Ibu sekalian. Guru tamilau dong. Ade ketua MUI. Dia enggak sahibul wilayah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.